Sabona uNkulunkulu, sabona unyazi lwezulu. Sasikhona ngensuku efika emhlabeni eba umuntu ebantwini. Sambona ukuthi impela uyena ovela ezulwini. Namhlanje usekuthuthukeni kwaManazaretha eGauteng. La epha khona abantwana bakhe ukudla kwasezulwini. Ngiyabonga. Angazi, ngiyengithi angazi ukuthi intombi ezala ubaba ngayinikana emhlabeni. Ngoba yangikhulisa kahle. Ingakho isikhathi zonke nemihlangana ngiyilibali. Ukuthi la elele khona Nkosi nomhlabathi alele kuwo ubusisi. Ngoba wangikhulisa kahle. Kwakuyintombi enolaka, intombi zakwandlovu kakusinene. Zinolaka lifana. Yayisho kahle uthi esontweni uyathanda uthanda. Ngangithi uyangihlupha kanti uyangisiza. Tshwala ngibazi ugwaya ngikwazi lo ngazalwa kuleli bandla. Ngaze ngithathe ngithi iholiday. Ngiyengifisela abantwana babo ukuthi Nkosi kuyinkinga sithi silapha abantwana bakho bebe ngaphandle uthi babazi ushembe kushingane lapha ephuza utshwala ethi ubaba lo khuluma lapha. Baba wakho baba lo baba wami lo yani baba awunamanga baba omncane hayi baba ubaba esifini ngiyinkosana yakhe. Siphumile esandleni sikaShem. Noma abantu bekhuluma noma mhlawumbe uthi uyakhokhela ezinye izingane zibuze ukuthi yebo uyasikhokhela ziphe zakhe. Yebo siyamuzwa ukhipha inkokhelo enkulu kangaka kodwa ezakhe ziphi kazikho esematshwaleni. Ngeke ngithi Inkosi uyikhumbula inzalo yami ngoba ethi phuza utshwala othi fuze ba mayibhema ugwayo othi kufundisa obaba. Siyafisa abantwana basezulwini siyazi boma bethu njengoba nilapha nje nizele ngemuva kunezingane ngemuva ukuthi bawulapha nje ububuka ifoni yakho ukuthi Inkosi hlenza ngangena ucingo njengoba ngeze ngafika lapha ayibuyanga esaba ekhaya angiyazi ukuthi lale kuphi ukuthi kuphi mhlambe bengena ucingo sothi bisiduthuliwe awangazi ukuthi kuphi kusayiwe nahluleka. Akekho umzali mshumayeli oyathi ukhamba ukuthi sawubona unjani hayi ngiyaphila ingane abayidala ilala kubona ngijabule wemakhelwane. Akekho umzalo njalo. Wonke umzali uyakhala mayingena ngo1 ma oledi emzini kayise sengibuyile ithi intombi engalaShembe ngiyabonga ukubuye ephila. Balapha nje bayakhala abazali bethu abantu. Uthi mangabuza isililo kwamakhelwane kumele kuthiwa vimba engathi ungagijima uye endlini elala kuyo uyombheka sibongiseni ukhona mntanami hayi baba ngikhona usungathatha umkhono ethiwa vimba ngoba uzothi uyavimba kanti ugwaze yakho. uNkulunkulu asikhulisela abantwana bethu kodwa nibaphoqe ngenkolo bazali bami nibaphoqe ngenkolo niyifake noba bengavumi. Hayi ukuthi ithi ingane ithi ayiye esontweni liyabanda makuyabanda hlala nokuhlala wena awuphilile hlala uyibulele inkolo emva basofika ngesonto singcwabe ngesabathe ezayo begijima imali asendlini emzweni wakho. Mase siyakhuluma ithi kwakuyinkolo kaBaba sasenzela uBaba nje mina ngayifuni inkolo kaShem ngangifuna usindiso ngangibosho manje sengiphumileke sengiyayibonela isitshala inkolo ingene noma kuthiwa kabavumi sifake kubona ukuze kube kusasa babehamba masamba kube khona uthi baba Nkosi yamakhosi ngikhumbula umama la ekhona umbono ngoba kuyophela emva kwakho mhlawumbe kuyophela emva kwakho ithi kuthiwa kwakumuzi waManazaretha sekuphelile sizotshala inkolo kodwa okukhulu manje ingcwele uthando. uShembe sipho uthando nokuzwana nokuthethelelana nongabe imkhulu phezulu komunye sizehlise sehle kakhulu kunakuqala ngoba lapho esiyakhona kufuneka uthando manje ingcwele kayibonga Inkosi. Uma umuntu engamthanda uMnazaretha ethi uthanda unyazi lwezulu unamanga lo muntu unamanga awukahle mase uthandaza sobabili sibiza unyazi lwezulu. Isikhathi sami u9 esakho u9 u6 soba u2 asike uthi lesi sitha sakho sihlukile sobabili sithandaza ngo9 sibiza unyazi lwezulu sobabili futhi azwani sobabili ubani isilima phakathi kwesobathathu.
uShembe imina wena ubaba senza uShembe isilima kodwa ukukhulu banazetha ingcwele ukuthandana nokwehla nokuthi mangabe ubona umunye umuntu wakwenu esosizini mugone umgone eduze kwakho mase umgonile ungamemezeli izwe ukuthi usibanibani ngimsize ngokuthi mgone uyena okhuluma athi ngasi zosibanibani hayi kusho wena uyena okhuphula wena athi njoba nginjena nje mina ngasizo umshumayeli uba ubuthelezi wasekhaya lihle njoba nginje ngasizo ubaba ubani wasendaweni ukuthi ungakasho wena awu phela siyabasiza sokuthini phela nobani basiza sesisukile isibusiso sakho noma kuthiwa wasibekile ebonga siyasuswa phezu kwakho ngoba usuzidumisile ngaye wayithanda ukuba notho wangaba nalo wamsiza umemezelane ngakamemezile okunye insizwa zezulu nini enijwayele ukuguqa phakathi kwamaNazaretha engcwele angazi khona umkhuba umshumayeli okhona ukuthi umuntu enelanga ezimbili kuleli bandla ephatha umbhobha kushumayela angazi kuvelaphi enenyanga ezimbili aphatha umbhobha phezu kwamaNazaretha ashumayele wazini lo muntu ngoba usadinga ukukhokhela uyafika noma ngabe khona izinto ayizwayo uzibuza ngaphandle kumshumayeli kodwa namhlanje izingane zeyisakanga kanje azibazi abantu abadala ziyatrenda ngoba ifuna ukushumayela ziphumule nje emathebeni manje zigijima lento engrathi ziyoshumayela zishumayela phezu kwabantu ukweyisa zeyisela amaNazaretha athe uShembe bandlelihle elithobekileyo lehlo kusho umnikazi wakhe uyasinenga akathi ngiyaninenga isuma ligibele phakathi ngenyawo mawuthi ubuza ukuthi qhamuka kuphi yaziwa konje uma inkomo zisediphini zibuya zakini zibuye ediphini zingene ekhaya zangaphelela yiziphi inkomo efanele uyibheke ileze ingabuyila ngithi ilezi inkomo engabuyile efanele ngiyibheke ngaphandle ukuthi azibuyile yini uma ngabe lezi inkomo ezila ngaphakathi esibayeni futhi ngishaye zona ngikhiphe ngaphandle ngikhiphe zonke amahlanga abantu zonke insimi yabantu kukhona engakabuyi hlasuthi ezulu sizoza kithi ezinhle lo mkhubo ukuthi sishaya abantu abasesibayeni kuvela lo mkhuba ukuthi sishaya abantu abangaphakathi esibayeni sikaShembe kuvelaphi engabe siyabahlangabeza kwimali nezingane ezingabuyile manje zizala ngamaNazaretha ayibuyile ekhaya zilale ejointini zobe sasantambama sashiya ingane ekhaya zihleli nogogo ingane zahlala zona zisejointini ziyaphuza ithi ngizalo mkhokheli ngizalo mshumayeli ngizalo mfundisi idako utshwala izalo ngamaNazaretha ayikho lapha yini singayikoma endaweni ezayindlela sibona lezo ngane hlangabeze zona kunokushaya ingane engaphakathi esibayeni yabona nje intethelelo angifuni noma ngiboni iyanginyanyisa intethelelo umshaya nje sesibayeni uNkulunkulu umevala ngesikhathi azovala ngase kuthuthukeni uza kuthi Nkosi ngicela ukukhumbule nentombi ufeze yini pho mina baba wami masesho njalo mina ngimphikise ngithi mina bakhishwa ngaphandle bengaphakathi kangalwe inkosazana natsuke ehlaza mina ngisine na wayasekela intethelelo ngigalwe natsuke ehlaza kodwa ngibona inkolo iphuma ikhishwa inhlansuthi yezulu uma kuyaguqa lapha igibela phansi ngabantu abangaphakathi abanikelayo abangaphambi kaShembe bazibike uNkulunkulu uhamba kumashi nje bazoba neminikelo yabo kumashi bakhishwa bengapha bakhishelwani inhlansuthi yezulu khona ngifaka amabhuluwe ngaphandle zala amaNazaretha intethelelo zala amaNazaretha mawuthe ubuzi iba bekwethu ngaphandle manje mina baba mshumayeli uNkulunkulu uyabona nje uShembe utshwala idakiyo idako utshwala asingani ngaphandle siyobaqoka sibawisa sibalethela sala labantu abangaphakathi senzani inhlansuthi yezulu shawe donsayo ngikhuluma nani yabazi nani abantu abathuka abantu khuzani manje sekwanele kanjani uthi uyaphuma uyahlangana ngani yami ungasasonke ithi hawu baba Zuku babegugela sibani baba ngathi esontweni
ngakhetha ukuthi angithi kancane ukuphumula uthini ngemndeni yakhe ayikhonzelayo ayizona laphe wakho cala la sekuright manje kanjani uthi wayibonga inkosi ngaye ngambona uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi impela ngangomazi ukuthi uNkulunkulu kodwa wandisa ubuthixo bakhe kimi uthe umakoti ezosinda ngo-2011 kuDisemba sikade sihlanganiso paradise emzini wasebuhleni usefona umkhwekazi uthi mntanami angazi lapho umntana umakoti wakho kuhambe zonke impahla zakhe yonke impahla zonke kazikho kulayini bakhethe impahla lezi impela angazi asitholi sikhona impahla zakhe zonke ukuthi ezingazikho lezi impela eyithinta impilo yakhe uthe ehambe lapha eMantobela uthi wasekuza omunye umama wathi sawubona mntanami wathi yebo wathi usonto kaShembe wathi yebo wathi ngibona umshado kuwe kodwa ngeke ubathola abantwana wena wahamba into zakho kulayini kanje sezasetshenzwa ngeke ubathola abantwana uma ngabe sengitshela umkhalazi wami ngithi mawami kulungile so uNkulunkulu siyombikela ngoba thina Themba Limba sinalo Themba Limba thina sinalo ngaphandle kwakhe ngasuka ngaya uNkulunkulu ngo-2012 ekade esehomies ngangababeke homies ngase ngitshonta ngoFebruary ngoJanuary buye entabeni ngashona kuyena ngafike ngabika inkosi yamakhosi ngikade ngumthetho inkosi wezulu wakhe wona inkosi umakoti kuthiwa ngeke abathola abantwana wayesebuza umbuzo wathi kusho bani ngathi makushuwezwe wathi kuphi kubo baba ngaphi ehlakazi wathi ayibazini ngeingane usinyazo lwezulu bazini ngeingane ngathi baba ngathi waseyishaya isifuba wasekusho mina nizobathola abantwana ngathi inkosi yamakhosi wasethi uphuwe wena ngathi baba ngisekhaya wathi wathatha uvaseline wafaka lo muntu wakhe weyimanga phakathi kuvaseline wathi bawufaka wathi bomrabe ekuseni mayivuka ntamba masebuya esezolala umrabe zizofika ingane kuthiwa ngo-2012 ngo-October 24 wayesebeka phansi insizwa yakithi ngathi ukinamandla unyazi lwezulu ikhona ngoba thina Themba Limba sinalo ngaphandle kwakhe wasikwa uLwesibili umpofo esemnyama bhuqe wazi wathetha ngoLwesithathu ngo8:30 ekuseni wahlinzwa usethi-ke ngiyacela uma uNkulunkulu ngipha omunye umntwana ngingabe ngisahlinzwa ngoba kulo inamandla ngihlinziwe kwakunzima kakhulu ngase ngiya uNkulunkulu wasekuphakameni ngayombikela baba uMaNkosi useyithwele inkosi yamakhosi kodwa inkosi usecela isikere singabe sisangena kuye akashongo ukuthi ngisazocabanga wathi ngeke asaphinda hlinzwa yafika intombi yakithi ikhona isikere sikaze sisebenza kayibonga inkosi yilona uNkulunkulu engabe siyambabaza abangcwele simnikeze udumo siyela abantu abafikayo singaxabani masiphuma nje lapha sibabaza inkonzo kube mnandi njengoba befika nje balethwe emndeni yakubo mawuze lapha ekhaya awuyizeli ngokwakho kusuke kufika imndeni yakini ithambo eyikhonzela ngoba ushembo khona ngapha nangale kwethuna kayibonga inkosi lapha kithi kunomakoti wakithi wakhala iminyaka ngo7 engabathola abantwana wasebika uThungo lenkosazana uthi ngafika bhuti ngase ngibika kale siyosebenza uma ngifika ngibika kulona uThingo ngathi baba ngiganile inkosi kaZungu angibathola abantwana yayisithi inkosi yamakhosi awu mntanami usulate kusho uThingo sulate mntanami uthi mntanami bona ngakwenza ngoLwesihlanu kuzongena isabatha ngani balo ukufaka inzalo kuwe ngangibhizi ngilungisela ukwehlisa isabatha emhlabeni ngakhohlwa ukufaka inzalo kuwe uthi wakhala lo mama ngithi uMahlophe uthi ngakhala phambi kwakhe wathi hayi makhala mntanami ngizose ngokulekelele ngizokupha abantwana uthi ngambone bami wathi ngifaka inzalo kuwe uthi wabuka phezulu uthi ngabonisa izandla enza nje wase ngifaka inzalo kuwe uthi wantanta wale yosokukhephula umjuba ngikhuluma ngoNkulunkulu wasekuphakameni uthi wasentantele uthi wasithi ungakhala mntanami wathi kulungile izofika ingane izoba ngamawele kusho uNkulunkulu wazi yonke into ngempela bakhola abantwana uNonto noNontobeko basezweni lakithi ngezi loThixo lwazana baphila kayibonga inkosi wathi ngakhohlwa inzalo mhla kokudala sengiyayifaka manje bakhona kayibonga inkosi ilolo thando engabe siyalibabaza simnikeze udumo ngoba impela ulwakhe ngalawo mazwi la ngishayise khona ningithethelele ngomntwana shubayelo inkosi cela ukuyisela kuwe baba wami bengibhula amazolo nje baba wami mawubhula amazolo kwinkingi kuyakujabulela ukufaka ijazi likamfowenu kithi ngophakathi emazweni ahambe ngemuva umfowenu ubhula amazolo wabhula amazolo ahambe umfowenu esekhululekile ngemuva jabu ufaka ijazi kababa ijazi kababa nabantu nabakwaziyo nabalazi hayibo ufetha laba kwakhe uthi fayela baba ubuyile khona ufetha la kanti ukubhulisa amazolo
uyabona usungaphesheya selimanzi icela bantu bengivula amazolo sokwalisa ba